لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rinay-sab kita niyo waktu na to ini mga kati-hatiranan alhamdulillah. Saka rinay-sab na natin magparuway pagko niya Rahman wal tatafaddal ziyadatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Gumanap na isab kami pangadjian. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Adapun ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat panagnaan Iwan paayat hikatu hasuratu Muhammad. Di ayat ini
Piyabaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahinapusan Nabi Iban Rasul sin kapirigluhan makapirigluha kabuhi iwan makapirigluha kamatay. Uno yan tuan, kapirigluhan si mga sila nagkukupul patuhan. Mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipapaingat ini kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ingat piyahatud ajunjungan tanyo alayhi salatu wassalam supaya kita niyo makahalli, supaya kita niyo makatangkis, in ka kita niyo maghalli wan tumangkis, madto kita niyo pakabayaan sin Allah ta'ala. Bukun kita niyo tumangkis, iban maghalli, labay ring hakabayaan na to, pag-isun-isunan na to, iwan simpagkahin na to. Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat, in labi makaingat, tingkatan pakaradyaan na to asiwi iwan nakula, nakatampal iwan nakasipu. Tunggal day mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po atiranan, day nga panagnaan pa si manusia, piyabaitaan na sin Allah ta'ala inapo Adam sin kapirigluhan tungod ang mga sila nagkupul. Aula na insuring sing niya, piyabaitaan niya tungod. Hakahinapusan nabi, in nagkupur patuhan piyagmulkaan. Dahil nga sabab yan, piyabaitaan kita niyo, in tinapusan, ashidda'u alal kuppar ruhama'u bainahum, nakalando imbungis nila ha mga tao nagkukupo. Amuin sila magkahi, amuin sila maglanggo nga pagiman, ruhama'u bainahum, dagpak iban kugdan, impagkasin nila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, yari nakita niyo halawm fitna, halawm bala, halawm musiba, mahunit na tumangki si manusia, kaya ubusan na sila kapandayan, kaya ubusan na sila strategi, tuway na sila madto pakakawasahan, pakakabayaan sintuhan. Ang paing kapandayan nila naubos na. Wala pa na ubos, kaya ingatan na si syaitan. Wala pa na ubos, kaya takbawan na si syaitan. Dahil nga sabab yan, apabila kita niumadto, papaggaos, pakabayaan sin Tuhan, papamarinta kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon makaatu, hangsulag uno-uno, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tenguan taniw mga tuwaning parman niya. Allazina kafaru, in mga sila nagkupur, dahil hajaman nakauna sambil pajaman ini, di sila magkaharad. Kaya kaharadan nila, iban di sila magad. Di sila imingat sin pagtuhan. Wasaddu an sabilillah. Ampanan nila paintao. Abang mayan di makakadto pakasabunalan. Taan yung mga tuwan, tampan siya ini kataan.
tiyampanan ng pangatod mo, tiyampanan ng pangdungog mo, tiyampanan ng jantung mo. An sabilillah, saddun an sabilillah. Ang pakawri mga kadto, papiyangayo mo patuhan, dumadlaw mga yukaw, ihdinas siratal mustaqim. Bang natuin ibiyog bukarin, ihdinas siratal mustaqim. Puspusun sin syaitan ng kapandayan niya, siya makato. Maita, kaya uunahan siya, kaya tatakbawan siya. Napabilay manu siya rimad to pakabayaan sintuhan. Sila in kaya unahan, sila in kaya takbawan sin syaitan. Dahil nga sa babad to. Sa taud-taud manu siya masanato ini, sa taud-taud nagkupur, sa taud-taud kaya tampanan, sa taud-taud kaya hapaan. Isyon ng hapa, sinagkupur. Isyon punan, iblis, iban simiyakad kanya. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah, na mga sila yan, nagkupur pa sila, manaabit pa sila, manglangi pa sila, adalla a'malahum. Ingkatan hinang nila. Way karayawan hadunya, iwan way karayawan hadlaw ka na. Mga anak ka po, hinang sin nagkukupuri, mataw na masanatuin. Hinang sin nagkukupuring kasuwan si manusia, masanatuin. Hinang sin nagkukupuring kaibukan si manusia. Imbar iman di mahailan. Imbar iman di imibog. Sabab may ta, pasaw kataan. Impagkaon bang pasaw na din hirakang. Impag-inom bang pasaw na din hirakang. May ta, magmula kaw simpagkaon. Magmula kaw simpag-inom. Sa kalituan, wala ingat, sintao, pasaw na inatay niya patuhan. Napasaw na yung pagtaat niya, napasaw na yung pagibadat niya, napasaw na yung kabayaan sintuan doon kanya, uno'y nakapasaw, kupurun billah, hasabab simpagkupur, pa Allah subhanahu. Nga naka po, balikan natin ayat. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Way karayawan sininang nila. Sila magkahiway karayawan. Ayari hawla na to ini. Sali na sila kupur, sali na sila nagmamaksiyat, way ra karayawan nila. May tayad to way karayawan, sabab kimakawa, kakukunahan niya, pabaran niya. Isa-isahun niya yung karayawan. Di siya mabaya mamahagi sing karayawan. Sin impya mahagi niya kaniyara. Ayan mga tuan. Ano nga sabab yan? In ummat sin nabi, hamasa niya, ashidda'u alal kuppar. Nakalando imbungsis nila kafir. Uno yan, tuwang magkita doon, magbinasa, bukun. Haadat nila, hahinang nila, hapiil nila, hapakayan nila, hapagkaon nila, hapagasip nila, hakatantan yun. Kaastulan nila, sabab violation patuha. Tani yung mga tuan. Adalla a'malahum. Way karayawan sininang nila. Tudyo patuhan nila, aula-aulan na. Iwanhan tara nila magkahi. Way na karayawan. Uno pembay tayo sintuhan. Wallazina amanu. Adapon ng mga sila.
namamarat saya harukun iman unum. Ya amalan nila sindumi ban sinadlaw in rukun iman unum. Sababin rukun iman unum ibadat sin atay. Dahil nga sabab yan, tunatutug kayo ang bati ka, nag-ibadat tinatay mo. Mga sila nagkupur, natutug ang bati, nagmama siya tinatay nila. Wallazina amanu. Parman sinallahu ta'ala, mga sila, namamarat saya patuhan, ya amalan nila in rukun iman unum, wa amilu salihat, iban ya amalan nila, in hinang tapil sin rukun iman unum, hinang pamarayaw, wa amanu bima nuzila ala Muhammad, iban piarat saya nila, in katan piatulun sin Tuhan, maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyanto nila wa huwal haqqu min rabbihim. Amo yan in kasabunalan, amo yan in kaadilan, dengan to. Mga anak ka po, amo yan in pamaugbog simbar iman. In katanda in hataw kabatalan, labi aulay masanato ini. Sabab, in nagnanakura sin demokrasi, kupur. Yung panawag-tawag nila, maghambuk ni mano siya demokrasi. Na yan na yung pamarinta demokrasi. Magtiyaon na yung usog iban usog. Magtiyaon na yung babae. Na in love, na in hayop, patao. Sabab, hinduan sintaw naging love. Kaya tao, nagsagga na. Nabulak na yung magpamili. Nabulak na inhang ka Suratul Rahim. Hasabab sin hinang kabatalan, hinang sing kapir, piaibog nila in marayaw pamangi. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga sila, yamalan nila in rukun iman unum. Yamalan nila in rukun Islam 5. Ingkatan piatulun sintuan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iagad nila sa babamod ting kasabunalan, amod ting kahatulan, dahil nga Tuhan nila, kaparaanhum sayatihim. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, kiparatun namu, papasun namu ingkatan dosa nila. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo. Makada kabayaan sin Tuhan, aula-aula tiyawag niya, ing kamu bardo sa pagtawbat na kamu. Wala magtuy-tuy piarahan mulka. Tubu ilallah. Pangayo na kamu kamaapan patuhan mo. Pag malila na kamu ipon sintuhan niyo, himinang sinda akan lumayo ding aliangan. Bukon magmalila sa dyan tao, inako'y niipon sintuhan, sa kawa di niya raakaroon. Kaparubillah, magkupoda sila patuhan. Na yung mga nasabot yaddo, nagparat saya sila patuhan. Yamalan nila yung rukun iman unum, yamalan nila yung rukun Islam 5, piarat saya nila, in katan yaun halawm sing Quran, amo na yaun ning kasabunalan, amo na yaun ning kahatulan, paakaroon nila yung akal nila pakabayaan sin Tuhan, bukon paakaroon nila yung Quran, pakabayaan sin akal nila, iban sin napso nila. Parman sin Tuhan, kaparaanhum sayatihim, papasun na mo na indusa nila. Ilago Tuhan, yubaddilullahu sayatihim hasanat. Ingi niyagantian na sintuhan parayaw. Mga anak ka po, ayaw kita ni umigday di adun niya malumi.
Sababing katan himinang sing kakupur, naglumo-lumo. Naghinang sila sing kalumian, naglumo-lumo sila yariyabaw sing gumi, waliyadu billah. Yan to mga tuan. Kaparaanhum sayatihim. Paman sinallahu ta'ala. Di na muhiundong. Di kami laulun. Mangampun kanila. Di kami laulun mapasindo sa nila. Saka bangman bunal. In pagtawbat nila. Mihig na sila. Dahil nga kabatalan. Dahil nga hinang di makada kabayaan sintuhan. Maun pa hinang kabayaan sintuhan. Kaparaanuhum sayatihim. Way kapinun na mo parman sintuhan. Nag-uuin tuhan ha umat na kauna, awla-awla ha umat ini. Ay kaumig din adun niya nagdurusa kau. Nagdurusa kau patuhan mo. Nagdurusa kau papagkahi mo. Nagdurusa kau panjari ayaw. Naampakaw makaig din adun niya. Sa rayaw-rayaw. Ano garaan kau sintuhan? Iman. Mga tuhan, mataod pagkaon bihaon, mataod pag-inom bihaon, mataod din katantan, may ta sasawin tao. May talong kasusahanin tao. Sabab, kulangin pagtuhan. Aw naglasa, sa naglasa kabayaan nila, wala doon yung paglasa kabayaan sintuhan. Aw nagtutulong tabang sa pagtulong tabang kabayaan nila, wala doon yung pagtulong tabang kabayaan sintuha. Dahil nga sabi yan, tiyo da kuman. Harap niyo sadya papagtulong kabayaan sintuhan, harap niyo sadya papagkasila sa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaparaanhum sayatihim. Papasun na sin Allah ta'ala indusan niyo. Bukod papasun, gantian pa. Yubaddilullahu sayatihim hasanat. Bangkaw na kahinang. Biya lagbubud. Dosa. Hakutika. Biyunal mo. Impag-uu kay mo sintuhan papagtawbatun na kaw. Gantian ni namukbud. Dosa pabud. Karayawa. Mga anak ka po, way bihandayaw. Sakawa, nakadawhat dayad to. Amura im mga bariman usog, iwan bariman babae. Na, unoy pa yung parman sintuhan, wa aslaha balahum. Parman sinallahu ta'ala, humatul. Humatul in pagdunya niya. Humatul im pag-akhirat niya na mga anak ka po. Kagunahan na ito yung mahatul. Kagunahan na ito hatul. Hatul yung pagsabayang na ito. Mahatul yung pag-ibadat na ito. Mahatul yung pangadatan na ito. Mahatul. Kataan beta katutan yung sinal. Kakalay siya ini sasaw. Wa aslaha balahum parman sinallahu ta'ala humatul kataan. Nahisim magpahatul. Di niyo kakausan. Di na to kakausan. Magpun na kita niyo siningat na to. Sabihun na to pa'y malaikat. Sabihun na to pa'y intelligence syaitan bang aun. Hakutika di kita niyo maka dakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Panday pupud. Maita. In nararayaw larakun. Yari di matuhamasa na tuwin. In marayaw na larakun. Sinyat to pa yun kagunahan dayawun. Maita yad to. Sabab panday pupud. Mapanday sila sa mapupud kata. Taniyo mga anak ka po. Maita yad to.
Sabab, nagkakawa karayawan pakania harap pabaran. Hakabayaan nila bukun hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyo da kuman yung mga Muslim. Dumayaw na sila. Kunura kuman, bang mayan sila magada kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, uno pembeta sinallahu ta'ala. Nabangin manu siya di na lana agaruning kabayaan sinallahu ta'ala, adalla a'malahum, magsusunging kalaungan. Magsusunging kahalubiluhan. Sabab, wayron mabaya, tiyo. Wayron mabaya, bukon malingkat. Wayron maraya, bukon marayaw. Doktor. Yung kabayan na doktor ang umbur hambuk siya. Mastal. Yung kabayan niya mastal umbur hambuk siya. General. Yung kabayan niya umbur hambuk general siya rin kata. Pilot. Bihan. Sakali niya Tuhan, tara nila magkahi. Inaantara mo pa Tuhan. Nga anak po. Bangyad tumahinang si Manu siyahan, tara na iwan sintao kuma siya. Sing karayawan. Yaum biyaway ta sinallahu ta'ala. Akara sadyay nini, bukunda mahunit, bukunda matawod. Tuhan na imaguno kayo. Dahil nga sabab yan, ay nakaw masusa, ungsuran na sadya pakabayaan sin Tuhan. Nagdihil kayo mo pagkaun Tuhan. Nagdihil sinumul mo Tuhan. Katantan kaukunahan mo, wayroon kay mo, wayroon kanila. Bangaon kay mo, ibanaon kanila rin din yan. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uno pa yung sumunod ayat. Zalika bi anna allazina kafaru. Di dua parak amanu wa kafaru. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila nagkupur. Way hinang marayaw patuhan, way rahinang marayaw papagkahi. Naglasabihaon pagkunso magsagana. Aya rin nakatutan niyo. Ano yan mga tuwan? Na zalika bi anna alladhina kafaru in mga sila nagkupur ittaba'ul batil iniagad nila kabatilan kalaungan amin pag-isunisunan nila amin pikilan nila ittaba'ul batil iniagad nila kabatalan. Uning kabatalan yan, hinang nila, kabayaan nila, labay rin nga napso nila, labay rin nga sahwat nila, labay rin nga akal nila, labay rin nga sarap, kaya na naman nila. Tano yan mga tuhan. Zalika bi anna alladhina kafaru taba'ul batil. Iniagad nila, kabayaan nila, kabatilan. Nauno yan, yatamattaun. Yung kafir, magdulbaya. Anli kanila, magdulbaya. Ano yung mga tuwan? Magdulbaya in ama, magdulbaya in ina, magdulbaya in anak, magdulbaya in suhul, magdulbaya in budyang, magdulbaya. Yatamattaun, magdulbaya sila. Yatamattaun. Diyan yung kagilay magdulbaya. Magdulbaya sila pagkaun hayop.
Makampay sa binhayop, di kumaun si makamulakan niya. Makampay sa binhayop, di minum si makamulakan niya. Taka mata siya, taka ilong siya, taka simud siya. In piabid na tao. Yatamattauna wa yakulun kama ta'kulul an'am. Magdul baya sila diya dunya. Ngayon natin si magdul baya, way sara karun nila, naginang sila sara, din nila karun. Sa babiyaon kanila yung pagdul baya. Ampay mga bariman bukon magdul baya. Na maguno. Makada kabayaan sin Tuhan. Pakarun niya napso niya kabayaan sin Tuhan. Pakarun niya sahwat niya kabayaan sin Tuhan. Pakarun niya nakal niya. Impikilan niya kabayaan sin Tuhan. Sabab bukon magdulbaya. Didto hadlaw susungon yung pagdulbaya. Kulu watamattau. Pannaru masuan lakum na pagdulbaya na kam. Yung pagkaon ni bang Panginoon sa tumtuman niyo, kayon dagpakan niyo. Kamata kulul an'am. Hayop tuan. Hindi tali sa pagkaon, pagkos magkaon way nataliun. Di na magtali sinikarayaw sing kabuhit niya. Di na magtali sinikarayaw sing kamatay niya. Di na magtali sinikabiin niya. Di na magtali sindahon niya. Di na magtali sin hikarayaw niya, hantara niya, iban sintuhan niya. Zalika bi anna alladhina kafaru taba'ul batin. Iniagad nila hinang kabatilan. Kaya gisuni-sunan nila. Na wa annal ladzina amanu adapun yung mga bariman ittaba'ul haq iniagad nila kasabunalan piagad nila inakkal nila impikilan nila kasabunalan piagad nila inapso nila kasabunalan piagad nila insahwat nila kasabunalan piagad nila impangatud nila kasabunalan. Wa anna alladhina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Dahil nga Tuhan. Uy, iakad nila rin kanila. Dahil nga bakain nila. Dahil nga siyo-siyo tao. Sababin aga mabukun kaon nga pikilan. Pikilan impaakarun pa kabayaan sin Tuhan. Pa Quran. Iwan hadith. Yan Tuhan. Kadzalika yadribullah. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Firman sinallahu ta'ala na yung mga nasabot yan dua tumpukan nagkupur iban tumpukan parikul mu'minin wa parikul kafirin yadribullahu linnasi amsalahum. Nah, intumpukan beriman yan marayaw. Intumpukan nagkupur na yan. Iyan. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala palyang nakita niyo na. Haunurunin marayaw. Harwayan. Na mga tuan, inatay wala nabugtin palsugpatan patuhan, insuara wala nabugto palsugpatan patuhan, ti mataallo kinatay niya, ti mataallo kinakal niya, ti mataallo kinsuara niya, ti mataallo kinpituanggaw tabaran niya. Di niya butasan imbar iman usog, ibambar iman. May ta, kurik sila kabayaan sintuha.
Inapso nila, yusdos nila. Piag sabilan nila, piag jiharan nila, inapso nila pamangi. Insyahwat nila. Harap nila pahinang kasabunnalan, ibang kaadilan. Ampay mga sila nagkupur, dulan na tulong ng napso na. Taniyo yan, mga tuan. Amo yadtin, biyayta kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangannal kita niyo marayaw. Hamasasin nabi, iniagad nila. Pag-iig sin nabi sahabat, iniagad nila hamuk da. Hamuk da yung pagtuhan. Hamuk da yung pagnabi. Hamuk da yung Quran. Hamuk da yung kiblat. Di nagkangi hanaig na in sahabat iman sintabi. Mayta, simud na in akka. Nampay pag-agama, bukun akkalin magkuang kanya, paakarunin akkal pakabayaan sintuhan. Dahil nga sababian, in Quran yan. Na, yan to mga anak po in ayat. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam aun binin niya wasihat. Piyag wasihat sin Imam Shafi'i ang mga murid niya. Sin Imam Shafi'i oy siya nakaraa ka murid niya. Di siya magpangdaap. Indayaw niya kasuddahan, oy roon nararaak niya murid niya. Na, wasihat din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyag wasihat si Imam Shafi'i. Unun wasihat yan, asbabu dukhulil jannah. Sabab, sinikasud mo sulwa. Magpasusud kay musulwa Tuhan sa aun sa ba binangon. Uno yan Tuhan. Yaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kamu makasud sulwa sehingga kamu magparatsaya. Di kamu tuhod makasud sulwa. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Di tuod kamu makasud surga sehingga kamu magparayaw simpag Tuhan niyo. Di kamu tuod makahinang sing kasabunnalan iban katulan bang nuri parayaw ning pagtuhan. Biadahan. Di kau tuod kalasahan sin anak mo bang muri parayaw ni nunong. Mga tuan. Nah. Salay kasi masana to ini. Kaya tawakkalan na sin ama hiwinin anak. Kaya tawakkalan na sin anak hiwinin maas. Ano yan? Buhi pa. Di kamu makasud surga. Kan sin surga. Isin pagtakamahan sin surga. Iwan unin alam sin surga. Sehingga kamu magparatsaya. Nagparatsaya kamu, pa kamu makasud surga. Uyuno yan. Hatta tahabu. Sehingga kamu magkasila sa hakabayaan sin Tuhan. Nagkalasain tao. Sa hakabayaan sin pikilan niya. Hakabayaan sin napsu niya. Hakabayaan sin sahwat niya. Hakabayaan sin sagisuni-sunan niya. Kaya nga sabihan, naglasabihan, pagpunsong maghiluhala. Waliyadu billah. Na. Uno pa. Nagparatsaya na kaw. Nagkasila sa nakaw. Makasud. Di pa. Nasa ba yun? At
salama bainakum. Tuway niyo patauron ng pagsalam. Gawin tuan, yung pagsalam, salamun talong niya, wiya kabaro ta. Sini papasap laging pagsalam. Unim manasin salam, way lingog. Kasajahit ra. Dayan kau tuan. Nah. Bang muyad tunahin ang indihad turagbus. As'adun nasi fid dunya wal akhirah. Ikaw na intaw pasan nyangun sintuan na dunya iwan adlaw akhirat. Sabab di kau magtali sing kalinguhan. Di kau magtali sing kasusahan. Intiya tali mo sadya kakuyaran. Intiya tali mo sadya pagkasilasa. Intiya tali mo sadya bang mandi mabugto impasugpatan mo patuha. Naunim beta sin Imam Shafi pa anak mulid niya kikaisa. Asyukru lillah. Pagsyukur sadya kamu patuha. May tayad to. Sabab bang kau nagsyukur patuhan, patauron, bukon patiw-tiyon. Ayan tuhan. Pagsyukur sadya kau. Nalong, biya din kapag syukur mo, sinuirong pa breakfast na mo. Lisag siyam na way, palisag ang pupa way na. May tayong pagsyukur sadya pagkaw na pag-inom. Pagsyukur kau sin nakasambayan kau. Pagsyukur kau sin nakabati kau. Pagsyukur kau sin makusog kau. Pagsyukur kau sin... Ayan Tuhan. Hikaru awasihat sinuno. As-sabru jamil. Sabar saja kamu. Dahil nga sabab yan, nangangadji, nagsusukol, marayaw. Nangangadji, masabar, marayaw. Unindayaw nila. Ganapan, unindayaw nila, bang sila nagsabar, malingkat sila. Pasabru jamil. Ayun. Pangati sintoy malingkat yung gunting, malingkat yung badyo, buhos yung badyo, lakot yung badyo, libay yung badyo. Unhan tarap mo at iwan tao, nainhan tarap mo iwan sintuhan. Ayan tuhan. Hikato, wasihat sin Imam Shafi, sa mga murid niya, at tafakkur lillah. Ay ikaw magpikir, mangbukon na kabayaan sintuan, impikilon mo kabayan. Na, nagpikil man siya sing kabayaan na nag-imagine. Nagpikil man siya sing kabayaan na nag-tripping. Nagpikil man siya sing kabayaan niya, ayaw pari kaniya, misan imbukon kaniya. Sayan tuan. Ini kau patwasihat si Imam Shafi. Ajikru lillah. Pagjikir sadya kau patuhan. Panumtum sadya kau patuhan. Ay na kau magtumtum sin tao. Ay na kau magtumtum sin siyo tao. Intunang mo, imbagay mo yung katantan. Ay na kau magtumtumhan. Bang kurikin pagtumtum mo patuhan, makurik katan. Bang di mayaw yung pagtumtum mo patuhan, di mayaw katan. Ya ayyuhallazina amanu, udhkurullaha dzikran kasira. Ayan tuan. Nah, ingkay na pusan. Mataod sa 5 na sadya. Ampa kao. Tao marayaw riya dunya, iwan adlaw akhirat. At-ta'atu wal ibadatu lillah. Pagtaat sa jakaw patuhan, iwan pag-ibadat sa jakaw
pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay napusan wasihat niya kabtangan wa kun bislut ta'ir. Inhinangon mulong niya biya kau sa kaula-ula sa pantun manuk-manuk. May tayad din manuk-manuk. In pagkaon niya sin may naat, di siya magkasiro. In pagkaon niya sin mahapon, di siya magkasiro. Wala yu'ji ahadan. Di pa siya makarihil kangi anay pagkahin niya manok-manok. Di siya mangalo, di day sab siya kaluhon. Naaturay mano siya biyaon. Pagkaon sin may naatway, pagkaon sin dumway. Pagubos, manghiluhala pa. Wayroon manok-manok magkalo. Wangaon manok-manok nagkalo, piya pagtakbi sin tao. Biulingan sin tao. Na yadto mga anak po. Mura-murahan. Bangmayan kita niyo. Makaagadatumpukan. Amanu wa amilu salihat. Mga sila imingat in pagtuhan sa bundal. Kaya ingatan nila man kaastulan nila mangi matibot sila marayaw. Katibutan nila marayaw kabayaan sin Tuhan. Amalan sin atay nila, amalan sin suara nila, amalan sin pituang gauta baran nila. Tubtub na rin nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abay kapot sara, mananipay.